bakansara bagira ngo ekiteekateeka eki bakakirabya omu kanso n'ekigendererwa ky'okumanya eby'entunguuka aheeru ya buhweju konka ekigendererwa ekihango n'okugira ngu abantu ensi yitu tugeragere ensi yitu yiturugamu egomborera yitu nane ensi etawuni n'endembo zitwazamu nibatwaza bata emiturire yabo neshaki emirire yabo eryeta kanye nkasipika wegombora mbenta kumanya kuba kucharinga je kanso ngo kunjero kundebera ko speaker wa parliament ko kucharinga nanye with experience narugaha niza kwa kucharinga je tumanyire abimbizi bitu bari kuchera kushitama mu parliament twamanya no bakubura individual orikwenda kuza kuzo mu parliament kubasa kureba bimba ba parliament ko kutensa nawe no wasa no ikirizibwa okuza kashitama omugarare utakutensa ngo karibu kuba kutensa mu parliament bakansara bamwe bagira ngo bireguriye umurundo gwabo go kubanza kuhika Kampala kandi borekera amashemerera mwe no kurgira nanyo kunareba Kampala kuyantangaza mazima nanye naguma naba nizireyo nzaguma kopera y'abacara ba Buhweju nanye mbagambire by'entunguka narebe nyonyi Engineer Karisa John Bosco bahweriro mu kureba emyanya itari emwe nemwe tugambireho nawe namuno ko kurga wazankanya kazi batawun kanso wareba hato kuba ariyo batebenkana setawuni yabo kujombeka bahindwire kugira ko babirembatura hatimba manyanga haruma mihanda harumuki harume byo gukora so nyonyi n'amasikungu ba kansarazi bona bakurga kunu barebe tawuno ko yombekire barebe inyombeke nungi bareba za factory bakugenda bagira ekibahinduka omuganda makuru ngagumaho muringo gwo kuhendera omwaka gw'ebyesente 2023-2024 abakuru mu district ya Kyenjojo barugireyo bareka ebyo bahikireho hamwe n'ebyo borekerire kukora omwaka gw'ebyesente ogurukwija omukoro ogugubira hambwa nkuru za district ya Kyenjojo kandi okombeka hamwe no kuhunduza amashomero amarwariro hamwe n'enguto n'omwaha bihikirweho konka abakozi nk'abashomesa hamwe n'abashaho n'abakiburaho tumazire kusaba gavumenti gano amarwaro amashyaka agatukozire nk'irya Kasamba n'amarwaro agandi agataine abakozi kandi tumanye sente zino tugenda kuzitunga tugenda kutekamo abakozi baingi muno mwaka gukwija ebyo kwerinda RDC n'abahamiza abantu ngo nibigenda nibagaruka mu buteka obusuma bwa magana bwingi muno yoka namba yitukubaliza tubukaho ire mu bayitu bukende iroho at least hati okwenda kwesanga ati nga balime bakusaba kulinda ebisoro byabo bateralikirire kitali mulingo kyabaire kubanza buli nosanga buli kiro hayi tukuferwa entenka 5 esera ebyo buyonjo nebyo bujanjabi ebyenyekesa nokurora buli muntu wena yatunga amaizi y'amarungu omwaka gw'ebyesente 2024-2025 nugwija kutandika hari kibanza ky'okwezi kwa mushanju omwaka ogu amakuru agagashaka Juliet Charles Sima na Daniel Bingana.